Kublai shibun yipi iwai baju page bat korsan ya kanika YouTube channel kajonga sai sinpat mentang ni page ya ke report kabdai mentang sengi ka laipo tarik Julai hajar arpau katkum kanika report balai tu dakat tenat ka koi kekya jongka sor kar India laong ba ka jingyo pang hapo kar India menta kalanang kiu shushu bat barok kibayo ya kanika jingpang kabatang hapo ka arpsau kanta menta kila kiu shaka sanpo hajar shispa arpulai ngut kibla khat no lani yap no henyospa nyap san ngut latangi khenlang baro kibriu kibayo yakani ka jingpang na baro kijala bat kiteulan nong kibahap hapo kari India menta kila kiu shaka khat san lak prapulai hajar henyospa khandai pu arngut kibla khat no baro life saw hajar khandai spa andrupo pra kibla koi baro shipolak arpo hajar sanspa prapu arngot kibarang don menta hapdeng ka jingsha asmar lani aktif kis kidon kumba sanlak arpo prahajar aspa sapu arngot ki katto kanne ki cela kibla palat ya ka shilak ngot ha ka jingsha ta hauni coronavirus kilong komni harum wai ka de ka cela Maharashtra baro saulak henruspa san puwengot na pedeng kine kibrang don hapedeng ka jingsha semar kidon kumba shilak saupun hajar sauspa life laingut ar Tamil Nadu ar lak life sau hajar shispa kat sau na pedeng kine kibrang sa menta hapedeng ka jingsha semar kidon kumba san punyo hajar sauspa kandai pungut light Delhi shilak life hajar laispa shipo kibrang don hapedeng ka jingsha semar shipo hajar hanyospa hanyopo sau Andhra Pradesh baro shilak arpo hajar laispa khandai pho kibrang don hapdeng ka jingsha semar henru pulai hajar nyospa nyopuwei san Karnataka baro shilak khat ar hajar san spa sau kibrang don hapdeng ka jingsha semar henru punyo hajar sau spa san penrungut na pedeng kini kisan teli kijela kibla palat ka shilak ngut kanong ba New Delhi kadai kawei niki nong ba kabadon satang shipo hajar henyospa henyopungut kibrang don menta hapedeng ka jingsha sumar habangi phai pat kijala ki bahap hapo North East India kajala Assam tang hapo ka arpsau kanta kidon kemba shi hajar laispa sapu prangut kibayo yakani ka jingpang coronavirus bat baro kibrang don menta hapedeng ka jingsha sumar napo kajala Assam kidon kemba pra hajar laispa repo prangut ar Tripura kibadon hapdeng ka jingsha asmar shi hajar henyospa prapundru Nagaland khandai spa khatlai Arunachal Pradesh henyospa laipo Manipur praspa khat khandai Sikkim laispa khandai punyo Mizoram shispa prapulai hapo kari India kajala Mizoram kadai kajala badunatam napro kijala kiba shakta hauni coronavirus habangi phai pachka jala jungi kata ka jala Meghalaya katkum ka report ka bamenta kasngi hadu ka por shi baje janmit layatu bakidon kumba khat khandai ngot ke bayo thamai ya kanika jingpang coronavirus na pedeng kini ki khat khandai ngot na East Khasi Hill district kidon kumba khat san ngot kata tangki BSF kidon kumba khat lai ngot bat kiwei pat kidon ar ngot na West Jantia Hills kidon tang iwei na South Garo Hills iwei na West Garo Hills arngut bat kibakoy no mentakasngi kidon kumba laingut ladak hinlang baro kibriu kibayo yakani ka jingpang habro kawai ka jala Meghalaya kila kiu shaka praspa laingut kibla klat no sangut kibla koy no baro arspa shipo bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kes kidon kumba sanspa prapoprangut na pedeng kini ki sanspa prapoprangut napo East Khasi Hill district kidon kumba sauspa khandai phuwaingut tangki BSF arspa san pusau ki pajba arspa laingut napo ki amfus kata army bat Assam Rifle kidon kumba lai pusaungut na West Khasi Hill district saungut Ribhoi district sausau West Jantia Hills khat saungut East Jantia Hill khat sangut West Garo Hill khat sangut South West Garo Hills saungut South Garo Hills iwei bat kibakot habro kawai kajala Meghalaya kidon kumba arpundru point khatsan persen habangi phai pat sakari India
menta kadon haka kerdan kabalai haka jingsyak ta hauni coronavirus bat kari India kadon ya ka recovery rate hadu 100.1% dekat kum kani ka report napo kari India la abun ki bakoj banyak ki badang don hapadeng ka jingsya sumar lani aktif case detang kini ki khobor khoblai shibun